Анадан өтүп небереге бердим балалык. Чоң ата болдум, улума өттү аталык. 18'de жашоо ширин деп жүрдүм. Кечирер жаштык ошол экен каталык. 60 мында тура биз издеген балкымыз. 60 улуу экен, бийик экен наркыңыз. Ийниң түздү, башты көтөр 60. Алдың бала, мал жан байлык артыңыз. Өмүр жолдо биз чогулткан саналар. Калсын ушул арабада тартыбыз. Хей, 60 мында тура биз издеген балкымыз. 60 улуу экен, бийик экен наркыңыз. 60 Чачыңыз бурул, алатонун түсү ал. Көрөнгөдө акыл насат учу бар. Көз тийбесин керек болсо жо тоскон. Делиңиз бекем 30 жаштын күчү бар. 60 мында тура биз издеген балкымыз. 60 улуу экен, бийик экен наркыңыз. Көп элек достор чыккан өмүр жарышка. Эмиди сап биз да бүтүн жартыбыз. Узак жолдо токтогонун той болсун. Амандыкта бир бололу жалпыбыз. 60 жаш сый тамакты тартыңыз. Куттуу болсун Кутман Мурат 60 жашы. Элжиреп эне сүтүн эмген күнүң, иңалап бул дүйнөгө келген күнүң, жылына 1 жаш кошуп кубандырган. Куттуу болсун бүгүнкү 60 жаш туулган күнүңдө бир кол чай берели мартабаттары.
Orta boylu, tere boylu, Çayırnakçı Özlem'in kavlu tek taşıyacağım. Hoş geldin Satçı. Canım ballarım, kuşlarım, nerelerin, sözlerin arasındır. Allah'ımızı tekrar. Hazır sizler şu zal içinin
Отырғандарыңыздар тұрасыздар, о таңғазынан бір бинес алып келіңіздер. О, қана кет. Батырақ. Не yaptınız? Bu ne? Sotka oşka. To'xtasiz, berkemiz. Sotka ne yaptınız? Sinka oşka. Sizga sirdan başlagan oshka o'tmaydi. Prezident ko'p bo'lsin. Cho'ng rahmat. Simka oshka, до свидания. Bo'lchaq bo'lsar. Fantik deydi. Sizga Тоже фантик. Jashil fantik mi? Sizga Бистикли фантик. Sizga Farel. Bize toy jarımdap kaldık. Hiç kimden farel jeyilegen mi? Kol çay koyыңыздар маталаттар. Hareket kılsanızlar, bereket hazır alып келесіздер. 1, 2, 3, çır damazdan, çır! Böyle. Geliniz, prezident kutlu olsun, sizden onday var. Çok rahmet. Ne yapmadın? Çını. Ya Kuday buyuruz açın, o ayısın doz yüreğine nasıl kaldır, ak çolukta götür oldu kol ne? Yani abur çayını kaynatçayım, appak çoluk ya. Ha, çoluktu ne yapmadın? Başına zil desiniz. Çın dedim o mesleğe, çın. Sizge? Çını. Çını? Çını. Çını, bana geldi. Hazır 1, 2, 3, çur kapatma, hı damazdan, hı. Peki dostum. Hazır arasılar 1, 2, 3, bı damazdan, bı. Sabah kaç? Ne de bu? Bakalım. Nezmi ne? Kovaz mı? Bu ne? Banan. Banam ne iş özü? Bilmeyim. Kolçay bolдар матуандар. Бага кеп үйрөзүн атынан деген 1000 сом берек берген. Банан ордогон бола тура эле. Элек оңор кайрылып бир стол барат кезгер. Хамзан Аяш аталары бүгүнкү тойдун жеңүүчүлөрү таап сизге 500 сом, сизге 500 сом. Колчай болуңуздар жигиттерге, бар болуңуздар. Gece gece diye sevda sürdüm, kök kızları aralar. Öpçe gitti kızım tırnak senin, hiç kesin bu çırpeli. Deli birim ha deli birim, deli birim ha deli birim. Sesin beni deli birim. Oy kapma. Ой, рахмат. Сіздер үлкені қолын қостыр, он екі стол еді. Бұл жетінші стол менен, бұл қай стол бол му? Бұл екі столға, 5 столға мен бірінші бәке. Молаға келі ең сол қолчағылар. Алсанда келмеге, сіздерге. Қырғыз айтылады, алысы туғандан жақын қошқа дейді қырғыздар. Рахатына қанайны көмір, жақшы қарығла, кепі жабыл. Жаңа машылардың рахатына баты өлі, жақсы еңгіліктерден бөлі болып жүргілеп, бұйырса қоңышылар бізде бөлі болуыз.
биздин өскөн менен гана эң жакшы комушуларыбыз мына жагы айтып кеткендей жакшылык болсун, небереңдин өмүрү узун болсун, анын келечеги болсун, анын көөлөрдөн да биз жакшы ийгиликтерден күбө болобуз. Анан мындай жакшыларга бир ийгилик кылып атасың, бала чакалар менен, бүт туугандар менен жакшы ниет кылып атасыңар. Ошо ниетиңер кабыл болуп, буюрса жолуң ачылыр болсун. Ақтөбе арнап, өскен әкен жылқы сойлы дейік байлап, жалпы қонақтар үшін тартылы олықтық тамақ беш бармақ. Құда болғанша құл бейінгі сұраш, құда болған құл бұзы сұраштай. Төріздің көргі, құдауызға ұстықанын ұлызы, ұшат анбаземе. Құдағымызға 1000 жылдың, күйе 100 жылдың болсын, құда ұшат ан болсын. Тамаздан татты olsun аталықтары, 5 бармаға қарайды. Достар-достар-достар-ай, өмір жолын қошқанайды, бүйінкі шоу Азизтен. Бейш энен тамағанасына демекчи, біздің балдарысының атынан Хамзан чоң апасына 1000 сом приз, анан Хамзанның тайнесіне 1000 сом приз, анан қызмат қылған жігіттер Абдуллаларға 500 сом приз біздің жігіттердің атынан. Ömürdeki kıpkızıl gül jaynagan, ömürdeki bulbul bakta sayragan, ömür barda hökün böstön, oynop gül, ömür ötsün. Jaralbaybız hayrada, ömür barda höküm böstün, oynop gül, ömür ötsün. Jaralbaysın hayrada, o ömür sen çalkıp жатқан көлдөйсің. Кеде өмір салқын соққан желдейсің. Қалағанша пайдалана бергідей,
Жашчылыгым кайда калып баратат Өмүр өтсө ак чач кылып жаратат Ар чагымдан ак жолум булгалап алыс калды Айланайын балача Ар чагымдан ак жолум булгалап алыс калды Айланайын балача Ayda geldiler. Size geçmediler. Kolçak durmayla. Arzulay kadine bayılırım Adıma bir geliriz Alargadan eşkin keneniz Denetke çamana deginde Dildiğine armap koysun. Kudayımıza ömrünün ayağına çeyin. Bu üybülede şirin yaşam olsun diye bir kolçak babaydı bu hanımlara gel. Sizin canım, sizin canım Benim ömrümün canım Nişanım bağlı olmaz büyülere Yaşasın çok güç bulman Kudayı Allah razı olsun sizlerge. Hem o kalan tortu kızlar alıp barıp bütün gezip stollara taratalı.
Çok yürüm ağam, sensiz yürüm ağam. Barasını bağlanırsın, bağlamadımsın ata. Zor baktımsın ata, korunumsun ata, çırağımsın. Olcan durmayla. Benim vaktanalım ata, mensizlik erkeği al paramın ata. Beyiş komsiz barda dört tarafım, dualımsız ata. Bir akansız. Bir aydan sözümü şartlanalım adam. Mensizliğim erkeği al paramın adam. Bir iki cephelik aytkandarım. Той болот, тойдун этеги болот. Жалпы эле конокко ыраазычылык сөз болот. Ыраазычылык сөз кезеги сизден келиңиз. Урматтуу кудалар, коноктор, мына биринчи мактоо Аллага болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммедке саламаттар болсун. Ушундай жакшылык ар биринин үйдө болсун. Кыргызстаныбызда тынччылык болсун, топчулук болсун. Ушундай бүгүнкү убактыңарды бөлүп, кубанычты тең бөлүп жакшылыкты жакшы ниет айткандарга Алла ыраазы болсун. Ушундай той ар бир үйдө болсун. Барлыгына рахмат. Менден кетсе кечиргиле. Бул жашоодо бардыгыбыз конокпуз. Жаңылык мүмкүн бирөөгө кат айтып койдум, туура эмес айтып койдум, көңүлүңөрдү калтырсам кечирип койгула. Анан тойдо кемчилик болсо, аны да кечирип койгула. Ушундай жакшылыкты ар бириңердин үйлөрүгө каалайм. Бар болгула, аман болгула. Уктабай таңдатырып, бешигин балай терметтиң, энекем эгер болбосоң, дүйнөгө кантип келмекмин. 4 кыз 2 улду төрөгөн, ак бешикке бөлөгөн, өскөн акемдин өмүрлүк жары, ак тойдо дасторкон ээси, атына заты жарашкан өмүрлүк жарына сөз кезеги берели. Бир кол чайкаңыздар, кана эмчеге келиңиздер. Кутман кешіңізді мен біздің сүйікті, ардактуу конокторубуз, жигжаттарыбыз, кудай сүйөктөрүбүз, кошуна колоңдорубуз, тууган уруктарыбыз, бөлө, дайке, жел, бизди кандай жакшы көргөн биздин бүгүнкү конокторубуз. Мындай сүйлөй берсең бар болор экен, бирок берге чыкканда өтө кыйын болуп кеткен да. Анан ушу Кудайыма шүгүр, ушу бүгүнкү күндү көргүзгөнүнө, ушу күн ушундай уул кыздарды, балдарды, жигжаттарды, ага туугандарды бергени Кудайыма шүгүр. Ыраазымын мен, баардыгыңарга ыраазымын. Жолдошум айткандай, эгерде бир тийишип же может быть бир туура эмес айтып кеткен кемчилик болсо кечирип койгула. Бул ажылкоолордо ушу кечирим сурайт экен, айтып болбойт экен, пендебиз, пенде жаңылат экен. Эгер болсо кечирип койгула. Анан бүгүнкү тойду биздер ошо силерден бир жакшы маанай менен, жакшы көңүлдүү өтсүн деген ой менен өткөргөнбүз. Эгерде туура эмес бир болса bizde geçip koygular. Bardığına aman bolgular, birge olu öyle bizden
дайыма жакшылыкта да чогуу жүрүп бериңиздер. Бата менен көрөт, урматтуу той ээлери жалпы жұрттың астында омин деп бата сурайын. Омин. Омин. Омин, омин, омин. Аллах Таалам бак берсин. Бак берсе, бак берсин. Урматтуу той ээлери, кургак жерге тамчы болуңуздар. Душмандарга камчы болуңуздар. Жамандын көзүнөн, сөзүнөн өзүңүздөргө сак болуңуздар. Түндүңүздөр түшпөс болсун, очоңуздар өчпөс болсун. Ажарыңыздар айдай жаркып, бергениңиздер бүгүнкүдөй тойлор болсун. Аккан суну шар болуңуздар. Оорулууга дар болуңуздар. Кыргыздын белгилүү ополтодой кар болуңуздар. Аллах Таалам бере берсин. Агайып туугана кылып, ак тоюңуздарга келе берсин. Жаратканын бере берсин. Жалпы тууган жадырап, жакшылыгыңыздарга жүрө берсин. Кудай Таалам бере берсин. Куда сүйүктөр кубанып, кубанычыңыздар тең бөлүп, тоюңуздарга келе берсин. Бүгүн бары башкача, мөл булактай таптаза, ар кимиңдин дениңден оркуп чыкты акбатар. Балкытып бүктенени, кана бесет туугандар, келеркиде буйруза, төрт көз үстүгөл, өскөн экем канайым жеңем, ажы ата, ажы апа болуп келгенде, баарыбыз чогуу зам-зам суун ичкенге Аллам насип чогуу келели деп, омин деп атыралы, омин. Омин, 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 омин. Той кылансын, той берген тойлор кубансын, тойдун жакшы болгону, келген конок үйүнө аман эсен жеткени. Жолуңуздар шыдыр, жолдошуңуздар кыдыр болсун. Ак сарайдан ак той жолукканча сак саламат болуңуздар.